When sir, di Kalman, dati pang kadawar tayo, specifically dito Barangay Santa Maria, dito ili tayo nga pindig. So, dati sir, it was reported to us by a concerned citizen. So, in-verify tayo sir, so positive. Ada talaga nakita tayo nga lifeless body in the area. So, dati nagkandak tayo nga Dagos investigation, then datoy nasarakan tayo kat nakaduyan pa lang nga naabutan tayo sir. So immediately tiningnan natin kung mabalin pa nga i-recover. Fortunately kit natangkenan datoy bangkay. So in coordinate tayo nga Dagos iti RHU Pindig. So in my mood iti ni doktora tayo nangkita datoy bangkay sir. Okay. Sir, mabalin lang maamuan no ana iti profile kinatao dati nga individual sa. Yes sir, dati kita may isang taga Dumalag, 27 years old, iso na kita agumobra dito ili tayo, construction worker kami dato, iso na kita may isang backhoe operator dito, madamang aramidon na dito, construction dito, Santa Maria mot lang sir. Okay. Sir, so dato'y nakasarakan iti bangkay na. Dito'y nakunam kasi taga Dumalneg. So, anang nga lugar? Dato'y, dato'y lugar nga nakasarakan iti bangkay na ket adamet laeng iti pagtaingan na dito'y sir? Sir, dato'y victim tayo kat agubobra dito'y Santa Maria. Madamang construction. So, adamat kami iti baras na dito'y. So, dito'y matlang pinakasarakan na sir. Isuna kita dito'y mismo ayan ti baras na nakaduyan sir nga naabutan tayo sir. Okay. Apo hepe, base iti investigasyon tayo adda ka diti foul play nga iso iti mabalin nga rason apay nga natay dato'y nga naso individual wenno anat da doktal tayo apo hepe. Yes sir, hindi Kalman sir. Pagdanon na kita investigator tayo kat kinita tayo sir. Kini coordinate tayo ti RHU, may nga Dagos mati doktora tayo. So kinita da no adda ba iti indication kat based iti examination ni doktora tayo dito kat awan mat iti external injuries nga nakita da or any sign of foul play iti bagina sir. Awan mat Yung base iti panagkalap tayo ti impormasyon sir, dalang iti panakisarsalita tayo kadagiti kakadwana wenno kapamilyana. Anang amin ti inararamid na sakbay ti datoy nga naduktalan nga dalam mi isa na bangkay sir. Well sir, dato ini June 13, 2026 kat Sabado kami DJ sir. So accordingly napanay nala iti sahod na iti lawag. Tanto nagsubli dito Santa Maria, then nagdiretso tayo Barracks da. After the jay, rumabi kami din sir. So napanpay lang nakiinom. Nakasarita tayo matlang nato nakiinuman nga kadwada matlang nga construction worker kat ibaga naman nga basit mat na inom na dato nga victim tayo. Kung nakaroon tayo sir kat naladaw isuna di jayan di pag-iinuman. So after di jayan naginom, bali nagsubli di Barracks da, di jayan nga naturog. Paging ka na kabigatan nan nakita na nga kasdayon, sir. Okay, so yung base iti rural health unit, sir, awamet ti nakita da nga mabalin nga sakit na nga iso ti rason kasi dagiti na duma ada man ti kakaso nga kaso apo hepe no sa dinno nga intoxication gapu nga talaga iti arak. Ngam how about kada ti nga kaso apo hepe? Dito sir kat base kini doktora tayo kat possible nga heart attack iti kuana sir nga related med siguro di IMT naginom na base mat dato kadwa na nga na interview tayo nga naginom kat basit lang mat nainom na sir. So possible nga baka dati nga saksakitan na before nga nakaturog sir. Mano nga orason sir sakbay nga naduktalan nga natayen dati nga individual? Hindi Kalman sir, basement lang iti examination ng doktora tayo at may baga na nga almost 12 hours nga napalabason nga natay dato victim tayo sir. Okay, lastly sir, apo hepe, no ada iti mensahe iti publiko pakasaknan iti panagan-an na lalo tatag nakadado dagiti madasgrasya sir kan dagiti ada dumapay nga insidente iti probinsya tayo. Go ahead apo hepe. Ay, well, sir, thank you ulit. Dagito yung gundaway nga interview man ng kada kami. Kita, when daw-dawatan milat naman, iti cooperation, kan tulong. Amin nga
kailyan tayo dito, tulungan nyo lang tayo iti kapulisan tayo, ng rona, kung na tayo karon sir, agsubliman ng ti panag-aadal na gito ubing, at hopefully, maiwasan tayo na gito aksidente man eh, and of course, sumurot tayo magkamin iti kwa, na gito ordinances, and laws in regards to traffic, tapno mapreventaran tayo, na gito aksidente, kaya na gito panagtutudo, always maging preventive kung maamin nga tao at maiwasan tayo na ito disgrasya or anya mga krimen nga mabaling nga mangyari kanya tayo sir. So nuadaman pa iti maririg na tayo ket karkaro na ito ubing ibagada ko maging open na ko iti parents na sir at maiwasan or mga gandat nga masolusyonan ko man sir.